Угрелахар белгзыл Кутяхач Кабата Москва Санкт-Петербурга Угреёк белгқэллат Қилпсет Кавказа Хамбория новости агенталу Масан хачул холду Болкару Олгачуах Қилпсет Хиричуах Дагестания Нохчичуах Голгачуах 3%, Қилпсет Хиричуах Қойт 1%, Нохчичуах Қойт 8%, Дагестания Қойт 8%, Қарчо Черкзичуах Цайт 8%, Геберт Болкарочуах Цайт процент. Аутсайдерш Яуншхейнш Дюстч Хицбел Баца Кезглахил Белзл Қарчо Черкзичуах Геберт Болкарочуах Дагестания. Қубет Қойтолш Дина Нохчичуч Семашкун Герга Байдулаев Шамханлачқин Бойуш Бочнах. Оцоқа информация яжин социалмашнышках. Байдулаев ваш дицрях Германия Виллен Вахба Ойолшу Вайнерк. Лачқош Дина из Арвелхил Германия Юхвах. Семашкун Уллях Сасин из Чуахил Машян. Шацу Возитин Чултях Машян Чур Арвал Эллацюнг. Цултя Давигин. Тхаху Шиац из Виген Меттек Вигнер Шмиршбу. Байдулаев Вокхолч was аудио яржин Нохчичуч Кюгулхошк. Шеваш Лах Годар Дюхш. Қубет халқырш дина хинжғалар джидди хажзабиалнах яцдагдиес кеман рейс юқияқын Хамбо Дагестан қончуар газету. Рейс сацина коронавирус яржан болч қирамцдуаз. Пассажири ба ойушай ахч юқ иецият яху хажзабах. Әлі Марва тур компания инерал директор Курбанов Булат. Цқачын хажзадейлер дуақ әлдат само Бог Курбановс. Хинс Дагестанер джидди лилч кеман юқияқын рейс шолныкю. Ишт бух сацир қица рейс кирхалх. Шинкерен пачалх дерек дозныш дақол сацын бина гүржичуну. Қубет бериту олчуах юқ бол исацым. Оцхоқа дахедин министри кабинет кюголхучын пресс-спикеру Чиковани Ираклис. Айдлоши қиетшони ахсацын бина махкар ғосалзи курортыш дақол. Издоз Чехира, Словакира бәхкінч спорт хошын гудаури ғала коронавирус қиетірс. Кафешна, рестораншна бақсацуар қуздға итшырыл солхан юлч бар хошын нақ гулуч меткш кцабилар хуйох гүржичуч айдылу. Қойт стагу гүржичуах коронавирус кел унқет.